إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لبيك مسلم أخوهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دروس الإيمان مثل سلاك دشون نجم مدا خداوة وترين إلى نجم هم جفاونين ملائكة بيكدنا إيمان بون نعنا بباب هذا مي إيمان كم ركون ده وترين ركونك بيان كده باب هذا إسلام دينه के अस्त तक उतरें वरम मातेवरी असले बयान करते हुए बाब अदे अलगों में इम्मन में सिंगे ने फतेंगे मदाए के पे कुछ नंग ईमान बुमकी ईमान कम के रुकन तक उतरें देवाना रुकन अदे ईमान कम के रुकन तक की रुकन तक कंग ईमान में के मेनुई अलगों में तेरें एक के बस ईमान कम अदे इस्लाम कम बस फुनियों में के नुदाने कमें هذا مي الله سبحانه وتعالى مي بيان إكدانج حد وفا مبا ملائكة بيقولون إيمان بمكي إيمان كم كتيرين همين كم بيان كدبون الله سبحانه وتعالى بيان كدبني ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما نيجي أدي هنا كم هيكون كرامي هاي الله شاء آخرة دوحشا ملائكة بيكدن نشا أدي فتكشا أدي نبي بيكدن إمام وميهاي أدي هيو عمل كرا هيو كم كرا ميها صفة قدمهم الله سبحانه وتعالى بيان قدمني ميوين كندتا كان إمام وميه كمغا أدي ميكندتا كان إمام وميها එමිහා කි හගීගතුගා හේ අමල් කරා මිහකම් ගන්නවාන එන දුනිය මතිගා කිතම් මේ රංගල කමෙක් කුරිකම් ගා වියස් එනා කි හගීගතුගා රංගල අමල් කරා මිහකම් ගා නුබදෙවෙන එමිහා කරා හේ බස් කමෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල නුකරබාන අද ඉස්ලාම් මුස්ලිමකන් නුවෙන මිකන්තතකන් ඊමාමගේ මෙනොයි අද මලායිකා බේකදුන්න ඊමාන් වා මිහා කි ඒ මුස්ලිමෙන්නෝ අද ඉස්ලාම් දිනුගේ තරහෙන් बेर वफा हुरी मीहे अदे मीहागे हे बस अमदे ईमान हुआ मीहागे बस अमदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूलन कुर्बान अदे मलाइका बेगुन ईमान मुकी कुबातो अदे मलाइका बेगुन ईमान मुकी कीत कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदे कदुना बेगदु अळगोन मेन्ना बयान पद्दबा बावा हुरिहा कंदतका अदि एकदांगे रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूफुल मतिन अळगोन मेन्ना अंगवा दब्बा फावा मलाइका बेगदुना बेगदु अंगवा दब्बा फावा हुरिहा कमे हितुन तेदुकों एब्बे शक्के नति कबूलुकों यं इमामु अदे निगोतन एब्बे शक्के नति अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबे कदुना बेगदु अळगोन मेन्ना अंगवा दब्बा फावा हुरिहा कमे हितुन तेदुको कबूल कोन जेहेने एरं এই জুমলা কতকা মালায়েকা বেকুলনা ইমাম কি মি আদে মি মাসলা তাফসীর কতবমু ইলমু এরিন বয়ান কতবা মালায়েকা তুলনা ইমামুগা হিমেনে কান্ততকে আদে মালায়েকা তুলনা ইমামুগা আদি ইতুর কান্ততকে হিমেনে এই ইলমু এরিন বয়ান কতবনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিত কুরআনগা মালায়েকা বেকুলনা বেহকতু अंगवा ফাওয়ানি কোন কান্ততকে তো আদে এগতম मलाइका बेकदुना इमाम वा मीहा जुमला कतगा हतरु कमकन इमाम अंजहन आदे एक तरह फुरतम कमकी मलाइका बेकदुना की हम हकीकतगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद दवाफा वा बैकम ए बेकदुना की हम हकीकतगा वा बैकम एकम हितुन ते दुका कबूल करो
ade mikam algon menna malaika begona behegotun aswa bas holtaka nazar hinga de ma beshakke kenek gatuga sida timan raskadaange Allah subhanahu wa taala egota timan raskadaange malaika bekalun khalqu kurabime wahi nukurabikam gabias malaika bekaluna behegotun aswa ehe maudumatakam ehin kandattaka visnalum bekaluna ke hum ange gatuga sawa baikam buddhige kudamimbare muri komme mihe ko sengene ade Aisha gafanu arihum riwayatun ma hadith ka bay kamana bidal wafawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabiye khuliqatil malaikatu minan nur malaike bekalum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabiye malaike bekalum hidde fawani nurunne ade Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalum hadda fawani nurun kamga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ekadaange rasulullah dufur matin algonna angawade bafawani ade malaike bekalun naki wara mati veri bodu khalqotake ade algon menna tasawwur wasna kurwene e bekalun naki kiha mati ver baikam ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege fana jibril ge fanu ge aslu sifaquluga defar fenwadagen kama riwayatgen aswawe ekdaren ifar ki ekdaren ifar wei rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya emme furtama wahiyagen jibril ge fanu wadagen far ade far was jibril ge fanu ge sifaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifakat debahwani ekadege fanu bodukam muli udares baddala fawani ek mane ki uriha faratakum sekadege fanu bodukam uriha parates wani ane ekadege fanu furade wegin ekadege fanu furade wegin hama ekota ekadege fanu hasateka fearful libi yemwa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kadba fawe ade be kadun ki algon menna am insanna hamadada fenna bayno ade hennawas Allah subhanahu wa ta'ala algon men daduga dada debba fa miwa haddutan mota limituta algon ge dadaki waki mimbaraka waki echse waki ecche fennana gota Allah subhanahu wa ta'ala dabbawa dotake enama Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalum hamadada fennan ebekadunge haqiqi suraga fennan irad korbe mihaka ekadaange malaike bekalum dakkawa egotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes migota defahar jibril ge faanu ekadege faanu ge hamad ekadege faanu ge astu sura fuluga fennon kama riwawe ge aswabe ama egotam insana malaike bekalum ki insanange sifaga bes bay faranna bekalum dege egotum misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu ge ashab bekalum na eki masjidi ga innamaniko jibril ge faanu ay ashabe kaduna deen unganna adewantaka insaan ge sifaga wadagannabi e manzar sifako tebamu umar ge faanu midalwani eddu hak timamme rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga tibawani ko miha ko ay timanne menwas danna miha ko eenage feera muri wara hudu kose eenage bo wara kale ennamas eenage harmi tere ekaka bes enge mihin nune ennamas ena ge gang durung datur ko faami hege bes kahala nishane nete fennaka ade jibril ge faanu be kadunna mi fenne wada gati insane ge sifa puluga ade ekale ge faanu etamu wada gannamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ge faanu dannawani ei jibril ge faane kade tibe kadunna deen unganna wada mantaka wada gati neviye ame gota kiri qur'an olgon mane ege Ibrahim ke faanu gari ariyasha adi Lut ke faanu gariya insaan ge sifaga malaike bekalum wada gennamikam ade ei islam ei malaike bekalum imam ga algon men imam wanje furadam kanda e Allah subhanahu wa ta'ala ham haqiqatu gas malaike bekalum heddebikama ade bekalum ke ham haqiqatu gas sawabaikam devana kamaji ebekalum deren algon men nan ebekalum ge namfultan ege bekalum imam adi egota ebekalunge namfulta inge ebekalunna imamunge iturum ebekalunge namfulta neekodu kamga bias jumlogotika huriha malaka ebekalunna imamu malaka ebekalunna imamu me ita gunani ebekalunna ki misalaka jibril ge fan
jibril ge fanuge enan defawa malaike bekale wakan itun tetukon ebbeshak kennedi qabul kurum ame gotan bayen ehen malaike bekalu nam fulta besalkan mennen ege misalaka mikail alaihi salam israfil alaihi salam nakir munkar alaihi salam migota ebekalu nam fultan ege bayen madu malaike bekalu tage wakama ebekalu nantaki mikama adi hama egota ebekalu nam fultan algon mennen ungannawa daskot debba fa nota anga debba fa nuikam ga bias warab bawar malaike bekalu Allah subhanahu wa ta'ala adwa kamang imam ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam isra mi'raj ara wadaganne vere ekade ifana dekkemu al baytul ma'mur ei habban uduga nota hawana uduga bunave gotuga hawana udu nota habban uduga wa tane duniyege ahudweringi gatuga kaabatullah gefulu etana defawa maqam hama imagam defawa udugu ahudweringe gatuga imagam defawa tane ade itaga komme dohokes Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumantaka hasihas malaike bekanu haddahas malaike bekanu wada gannawa ade yafahu ebekanu edu alukan kuram fahu emburu ruju wada gannawa yafahu ebekanu nan etanan ambura aumuge fursate nudbe ehim bekanu nan etam dendi behim malaike bekanu nan etanan as alukan kurumuge fursatu dinumantaka आज मीगे सलगोन में मीगेनी malaike bekanu adadu wara ginaka komme duhaku haddihas malaike bekanu anna tane en namas ege fahum ebbes tuam miyom mihinga mi digu muddatuga ade Allah subhanahu wa ta'ala khalqutakum mufaddami sura etan hartake hinga gos ade mihinge tare ebbes tuhega e furatama etana bekadunna adi devana fahana etana devuna fursatun libe ade henkaw mihinge ngena malaike bekadunga adadu warak ginaka ade mi malaike bekadunna imamunga devane balanje kantatan ehi malaike bekadun ge nampulutan ebekadun nampulutan enge bay malaike bekadun wakama ebekadun nampulutaka jibril ge faanu wakama imamu israfil alayhi salam wakama imamu ade ekadege man israfil ki giyama gaawun taalapida pohmedu kandetaka hawala wadaganwa fa malaike bekad ade migotam mi nampulu enge malaike bekadun nasha adi hen algon mennan ebekadun nampulu nenge malaike bekadun namas imamu ade timmana kamaki malaike bekadun nan imamu ga algon badanje timmana kamaki ebekadun Allah subhanahu wa ta'ala hadwa fa gota ebekadun na debba fa wa sifaful ta utere algon mennan ege sifaful ta kan imamu ade Allah subhanahu wa ta'ala algon menna bayan debba fa be malaike bekadun bay sifaful tabbas ade goto rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurin midenne hadis ulga wa goto jibril ge faana hasade ka fiyafulu warafulu libeda gana fa be ade Allah subhanahu wa ta'ala ke Quran ga wahi kurba fa wani alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' mane hamduri Allah she ekadangai iswediya mithalaka nuda urutaka ibin mufaddevers kadange adi dekum tinakum nuwata tinakum hatarakum fiyafurutaken liberagen fawa malaikatun fonuwa bayakum ga lebbes kadange ekeki kankamga malaika bekadun fonuwa faratige Allah subhanahu wa ta'ala e malaika bekadun naki dekum tinakum hatarakum fiyafur liberagen fawa malaika bekon tege ada malaika bekon na fiyafur liberagen fawa kan algon menna mi ayatun enge bede ade Allah subhanahu wa ta'ala algon menna anga wafa mini ikadange malaika bekon hadda fawa go ade hame gota hatarona kamaka ebe kalamge amal furta ko tereng algon menna enge amal furta kan imamu ade Allah subhanahu wa ta'ala malaika bekanu hadda fa wani bes den menne gotugo enno ade Allah subhanahu wa ta'ala ki Quran ga bayan ko deba den timanas kadange urudaka bima itaga waha ecce bes dekar gotugo en haddawame
ade malaika bekalun bes malaika bekalun seddevi bes bekar gotu kenno ade bekalun feddum fau bekalun na ekeki kantattan hamal korba fave ade bekalun nagi ekadaange amur kurabbi komme kame ekadaange amur kurabbi komme kame ekadaange amur kurabbi waqtagga kurabba bekalun tege ade jumla katagga algon baitul ma'mur ga Allah subhanahu wa ta'ala amur alukan kurabba malaika bekalun tege waqta nangana fimu ade bekalun nagi hinduna hawiru Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurunga tibbawa malaika bekalun tege Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawani waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun adi ulutaka bimga waha bayk milku wadigamani ekadaange hazratuka wa malaikatun ekadaange alukan kuruma bodawen nuganete adi warbayi bes numeweme yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun adi malaikatun riyadwan fuhi umannati ekadaange hazrata tasbiha dannawe adi Allah subhanahu wa ta'ala mi angamani malaika bekalun riyadwan Allah subhanahu wa ta'ala tasbih dannawe bes fuhi kamannati adi ekadaange alukan kuruma bekalun bodawe wade nugannawe adi warbayi bes numeweme adi riyadwan alukamga bekalun hedu korbakamga Allah subhanahu wa ta'ala algon men angawa faamyoni adi mige iturum waki amalu take korabuma hawal korabhawa malaika bekalun take salgon men inge egoton jibril ge faanu wahiyagen ekadaange fonubi rasulunna nabinge ariha wada gannawma hawal korabhawa malaika bekal adi hamegota mi wariya rizuku kandata hawal korabhawa mikail alayhi salam adi hamegota taalabe fumedemuge kandata hawal wa israfil alayhi salama insanunge furan hippema hawal korabhawa malakul maut adi narakage kandata bedhetama hawal korabhawa malik alayhi salam adi hamegota rahimugawa kodakujjaya furan elabuma furan age wada gannawa malaike bekalunna alugonaminge amalta dibuma khasa korabhawa malaikatunna adi kawwaluga miha maruma fau suwal kuruma khasa korabhawa malaikatun take baga algon menna Allah subhanahu wa ta'ala angawade bafawe babe ade me mikanta taka imam bumaki malaika bekalunna imamu ade malaika bekalunna ki hama hagigatu ga sawaba ekkama algon menna bekalunga nantan inge wada ganna inge malaika bekalun take bakama adi bekalunge sifabuluda tereng algon menna inge sifabuluda ekantaka ebbe shakkennedi itun deduko gabul kurma adi bekalunge amalu furta algon menna inge malaika bekalun bekalun naki ama hagigatu gase amalu furta kurabba amalta kuruma qaim wadan tibba bekalun take kam ebbe shakkennedi itun deduko qabul kurma ki malaika bekalun imamu ade mi danna debuni malaika bekalun imamu ade malaika bekalun imamu ki algon fashion weru algon denne fadain islam kamge devana iman kamge devana kanta iman kam rukun taw devana rukun ekam iman no miha islam kam puri hemen noane adikiye mi ge tereng nebes kamaka kafir wa miha nota qabul kora miha ki ei islam deenu ge tarha ge terega wa mihennu ade miha ge amal to Allah subhanahu wa ta'ala qabul no qurban ade dua ki algon men ki algon iman kan me puri hem gotuga Allah subhanahu wa ta'ala la baba kam gawo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik